Isicumbi lesikhulu kangaka sabofakazi. Kube ngiyakhuluma ngabe ngisibazalwane njengalonlani bofakazi bamafu. Ukuthi namhla babe Bishop Methusana Titiku. Kodwa naleti Titiku bandla lemapostoli fanele sihlonishwe ngini. Lokuthi mafuni methwese Titiku. Ngini kufanele sinimhloniphe. Nihloniphe le Titiku. Haleluya. Ningamkhumuli le Titiku. Ngini kufanele sinikhombise ukuthi ngibabe lo. Uma nine nimapostoli, uma thina sibazalwane, singente sahlonipha kuthiwa sikulide nelide ekhuluma kwaba Archbishop. Kubeka kancane. Asilahle konke lokusinzako nesono lesigigelana njengelwanga. Asigijime ngekuqinisela kulomncintiswano losembikweni. Kune target ke manje la khuluma ngayo lo mpostoli uthi asigijime ngokuqinisela kulomncintiswano. Akuhambeki kalula. Futhi sengiyashuma. Kubeka kancane. Emehlo ethu angesuki kuJesu longumsunguli nemphelelisi yokuphila kwethu. Ngiconze nje lokho. Uthi noma ngathi indoti yabitha bandla, noma ngathi indoti yabitha babemafu. Uma emehlo akho angasesuki kuJesu. Iminyaka noma engase ikhona emehlo noma ngasabona. Tonke into noma ngabe tiyenteka. Only one thing wesuki. Ngoba kunenzawo lokufanele uhlale kuyo. Ungesuki. Litasi liyafika livla uNkulunkulu lithola inkosi emsinibusisa ngiyabonga amen. Phakathi kwethu siyabonga ukuthi sihlangene ngemuntu lomdala lotocala lenye indlela ligama lenkosi malibonga. Le ndlela la sayicalako ungathi uthi umpostoli Paul ngalelinye lemalanga uthi ngikhetheleni emadvodza lahlakaniphile. Labantu ukhona kuphatha lo msebenzi. Ngoba lo msebenzi ngiyophatha ungenayihlambu yasimakathi. Ligama lenkosi malibonge. Ngicela nje ukuthi halala cha yengana magama nanga ngakasho nje ukuthi halala sinemntwana wakho ebandleni lotalwa khona la khaya nangu nje lambi kwethu sinaye ebandleni make lokugijima komake simelana samthi khona la khaya ebandleni lala khona babemafu samlanza khona wayoqula lekhaya ngala magama lanka babemafu sithi halala gaye uthi lo mbhalo encwadini yehlabelelo chapter 91 verse 14 uNkulunkulu yena uthi njengoba naku ubambelele kimi ngeluthando ngitamephula ngimbeke endzaweni lephakeme ngimvikele ngobe alathi libito lami ligama lenkosi malibonga laba yawuphakanyiswa ngusimakade nglabathi libito lakhe balati physically balati spiritual ligama lenkosi malibonga ngeke ngidle isikhathi ngalawo mavi siyakhalalisela qhayi inkosi yemusa ibe nawe amen. Angibingelele ngisambama egameni lika Jesu. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi ilanga lize lifike namuhla babemafu sinaye. Siyajabula ukuthi sibala indzaweni. Simbonile idlala inzima yakhe. Lesethemba ukuthi namanje utawuchubeka. Uma bengamnike emavi lapha kubase Roma ngisuka lapha ku35 ngiyofika phansi. Ngithi yini ecayile takwehlukanisa nethando loNkulunkulu. Ungaba kufa, ungaba kuhlupheka, ungaba kuhambade. Kodwa nje siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi lesuku luze lifike lebeka lifisile.
Babe Mengameli nebafundisi bonke labakhona bakamafu sithandwa semphefumulo wethu. Uma ke mfundisi lumanyane lonke labomake madvodzana nanonke bazalwane sanibonana egameni lenkosi. Amen. Sanibonana ethandeni egameni lenkosi. Amen. Mngani wami. Mngani wami lo. Umfonela phakathi kwamabili kuleli viki leliphelile wathi babezulu ngeke. Amen. Nginenkonzo ekhaya. Ufuna ube khona. Noma izinto zikhona, amen bazalwane. Ngithe cha ngeke kwalunga. Angiye noma sekupita ikotela. Bayazi abakhona. Umkami nje lamsibule enhlangano laleli khona. Uthe uyesibhedlela waquleka wafa le kepha ngithe ngizala amen bazalwane. Incwadi ayifikanga ke esontweni yalahleka endleleni. Ngabe bazalwane bangekho. Ziyalahleka imoto ngathi kwenze kanjani. Babe mafu lona bo bishop bo Mengameli lo babe lona mlamangweni mina silamangweni kushift munye lenceke yenkosi yathanda lesizwe leyamthanda Jesu bazalwane nginenivesi linye mafu ngithe iqale kabusha lendlela ngoba nyalo seyindlela yakho yekugcina so uhambile libanga lide uhambisile livangeli abalento nje iphayisa imisebenzi yakho anifundele kancane nje le lami bazalwane mhlabe nodo jele ifundele Isaiah 43 ifunde 18 na 19 Dikhohlweni tindoda kadze ningahlali etintweni lesetela. Amen. Ngicela ivileli besinaye ebandla kancane sigudlula silungisa imango senza lokho nalokho kunezinto mhlambe endleleni kusahanjwa zaye zathinta nalomunye ngithi ke lithi le verse le zikhohlweni izinto zakudala bese nenza njani Bukani la ngenta into iyelensha. Manje seyavumbuka. Amen. Jehovah